برای تماشاوان خوبونه وقتی میزنن سیمارکا مالبات شهیدان جبنا پر جنازه خود بگیرن سد روش در باز بود سد روش سد سی روش چراکی داد خود نوبت دگرن و دخوازم کو پدکه جنازه مون بدوان حتی آنها به صدان سازی جواکی ریاست دموکراتیک پارتی سیاسی چون روی دری پیشگیری دام مالباتان چراکی بردام دیگه و مالبات دیسا خودی ببریار کو حتی جنازه خوبه گرن دی چراکی خود بردام بکن نهایت هم دخوازم تکرداری چراکی و انجامی و صدامه به هفسرو که مجلسا مالبات شهیدان برز احسان شکری باخون برز احسان شکری صد روز در باز بود ممکن هنگی کرد قلا وان صد روزان بکن و چی کرد چی نکرد و ارمان چی بود و چی انجام کرد تمام اولش از ایوارا بخیر دکم و خوازم دست پیک از مجلس مالبات شهیده بدم خویا کرن شرای گشتیره مجلس مالبات شهیده او سازی اکسبیره دبن سیوانا خود حمامو مالبات شهیده ای گود سر استا باکور رجلات سوری شهید کتنا دبن سیوانا خود ریخستند که تنظیم که اراده وانی تمثیل دکی zaten ev çalakiye hani bnavê saziya malbatê şehîd e têl darxistin ev çalakiye ha çûn xeva 103 roj dêlê çalakî konê sêmal ke hatiye dayîn sedem jî ev temsîla îrada malbatê şehîd e daxwaza wan ji hikûmeta pedekê cenazê şehîdê hebekê radestî malbata werê kirin ev çalakî saziya malbatê şehîda pê dirabê yanî saziya malbatê şehîda têkiliyê xwe bi her cihê re kiriye bi her saziyê re kiriye bi her navendê re kiriye bi her kesî re kiriye taybet heyva sora Kurdî a Rojava heyva sora Kurdistanê heyva sorê navnetewî saziyên civaka sivîl saziyên mafnaz saziyên navnetewî netewên yekbûyî yani dengê xwe şandiye ji her kesî re da ku ser vê bûye rê bisekine û ser vê aloziya navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê re derketî dengê xwe digihîne her sazî da ku xwedî helwest bin beramberî pedekê de cenazê van şehîda radestî malbata werê kirin دیگه کو سری سازیان دا و دیگه دزگیان دا حتی نه چه انجام کردن براستی وک منها دا خویا کردم 103 روش شون خواه دهلی اف چالاکی اما حتی هات انجام نه هاتیه گردن شبر الوستا حکومتا پدکی خویاه یعنی او نخوازه و جنازه شهیده رادستی مالبات آبکن یعنی حیا اف کریز بردوامه تایبەتی پێدەکە لەگەڵ مەڵبات ئەواز ڕۆژێن لێ کۆن بەدەن و چالاکی خۆ بەردەوام بکەن چما پێدەکە جێنازەیان نادێ یعنی ئەرمانجا vêyekê çi ye û sedemavê çi nîşan bidin براستی ev tişt her kesî ra xuyaye zelale yani îdî milletê Kurd kesê welatparêz her tiştî vê tiştê berçava yani tê xuyakirin pîlan hevpeyman navbera pedekê hikûmeta AKP de hene ev yek dibe sedem dibe astangî derbarê krîza yan psikirêka rewşa Kurdî de yani ev yek nahêlê pedekî gorî hestê kurdayetî bimeşê yan hestê navnetewî yan meselê welatparêzî be yani tê xuyakirin ev helwesta pedekê yani pêşxistina îradeya AKP hikûmeta Erdogan îro ew hikûmet ya dijminê herî sereke beramberî psikirêka Kurdî de ya gonahêlê heta deman ha Kurd bikin armancekê yan azadîkê yan mafekî ev yek tê xuyakirin û xeta îxanetê tê meşandin bi rastî
اف بویرتی خویا کرن هاو قاسی هفکاریا حکومتا پدکی به پارتی AKP را تایبەت حکومەتە ئەردۆغان و دژی بەرژەوەندیە کوردی نا اقوى سازي ودزجه ورخصن هاتن مباد زيارت كرن نوبت گرتن دخوازي وان قلت دخوازي ما دخوازي وانا دخوازي ما دخوازي وانا حتى ها وان شكر يعني بيشتريك شو داوه وجنها وشو دوه چی بکن تایبتی براستی درباره ورده یعنی هم دبینن سازی و دزگه و پارتیین سیاسی و پیکاتی یعنی پیکات ایگود ایرو دروجاوا دا باکور رجلات سوری ده ایرو هر کسی هلوستا خدا خویا کرن پشگیریا سازیا مالبات شهیدا کرن لانو مسئله جنازه و مسئله گرتنا جنازه مسئله انسانی اخلاقی جواکیه یعنی هم دبینن ناو همو زاگونه ناو نتوی ده قانون دولی ده مسئله اخلاقی ده مسئله انسانی ده یعنی قطنای قبول کرن ایرو جنازه شهیدان جهلا هزه که بیان جهلا پارتی که بیان جهلا حکومت که بوره اصلا کرن و اف جنازه برنگه که اخلاقی نوی سپارتن آخی مالبات لی خودی ندر کبه یعنی هم دبینین ایرو هلوستا سازی ما پارتی ما سیاسی هر کسی ایرو کارو خباته ده سردانا کنه چالکیه ده هر کسی ایرو داخویانی دا رای گشتی دا مافی مروفا دا سازی ناو نتوی دا بانگا خواه دلدن نتوی یک بوی دا کو اف کریز چاره سر ببی باشه غنی پروژرات و باکور سوریه پارتین کردان وحسنی کردان یه باشور باکور روجلات وانا حتی نها تو که آویتن آنجی داخولیانه که جبونا بی که دانن دیسا وحسن کردان یه اروپایی جبونا بی که چی کرنه گر کنه کر به بانگا و جبونا ما چیه؟ بله یعنی چی که دا کرد ولاد پاریز آزادی خواز ایرو کدای پیروز دکن براستی وکم دبین باشور کردستان سازیا مالبات شهید هیا پارتین می سیاسی هنه یعنی هنجوانا داخویانی درباره برده دا پارتی باکور کردستان وک هدبه بدپی مجلس مالبات شهیده واناش داخویانی دا لی اما امشی وک ملت روجاوا وک مجلس مالبات شهیده ای روجاوا براستی اما درباره ورده امام دخوازن کده که بهترین سر آسته که بلندتر یعنی دنگی واجی بگه سازی نبنتوی سازی مافخواز دنگی وا بگه اروپا درباره ورده یعنی اوجی هستی خوابدن خویا کرن برنگی که خورترین برنگی که باشتر نه و بین هاش خالکر و بود ستما نداینا جنازه هم یا الوسط پده که نکی گردای AKP نکی گردای حکومت اردوغان باش باکور HDP و DBP دکارن چی بکن اجبر کو المجلس دکارن داخوانیش بدن دکارن زوری AKP جی بکن يعني او دكارن شي عاج دخوازه واجب HDP و DBP چی بنا کو زختان حکومت اردوغان براستی هم دبینن یعنی پارتی هدبه بدپی یعنی رولا وانا شرکت باکوری کردستان ده هی یعنی دکارن هلوستی خواه زیده بکن دکارن بان بکن دکارن داخویانی بدن دکارن دنگی خواه بدن رایا گشتی یعنی دکارن روله که مزنترین دوی درباری ده بکار بین یعنی امجی هیویه ما بوانا جبر پسکریگا کردی یک پسکریگ یعنی هم بیشن راست هم بیشن چهار پارچه کردستانی اما دهسته می کردی ده نتو آمده یعنی هم دبینی یک پارچه هم هفدو تمام دکن باشه جبنا باشور کردستان جبنا پارتی مخالف کل حکومت لپارلمنت او چیکن آنجی کرنه وان هنن تونن هبن هنتیر دبینن آبید جبنا هزین مخالف این پارلمنت باشور کردستان براستی هیا یعنی هلوست هیا اما نگور هیویه هم دخوازن هلوستی وانا تایبت باشور کردستانی پارتیان باند دکن همو پارتی می سیاسی سازی می سیویل ای مافناس
الخودي المافي مروفا درت كيفن يعني ام دخازن هلوستا وانا برياري وانا داخياني وانا شالو خورتربن ودنجي واجلو بلنتربين پرسامه داوی جنها و شون هونه چی بکن یا تجی گرتنا دریه سیما که هم چوا بناسد کن چوا شروع بکن براستي يعني ام ناوك ملتي روشافا باكو رجلات السوري ام مسألة ام دبينن يعني هرتم بيلانك هي بيلانك او بيلان يعني گور بر جواندی دولت داگرکری کردستانینا ام دبین ایرو روشافات دور پیشکرن يعني صدام هاي دور پیشکرنه جبو بنخستنا بسكريكا كردي لروجافاي كردستانيا جبو برچيبونا ملتا جبو سري تواندنا ملتا لي امد بيجن وك مالبات الشهيدة پشتی داينا وقا كده پشتی آوا کرنا واقع سازيان پشتی وا گاوين پیروز ام باور نکن يعني بلا کس باور نکن اميرو سري خواب طوينن يعني امي چاوي مال گزك نان بيان هنك شكر بيان تشتي جياني بينا مسهري نطوان ديام ناطوينن بريارا مالبات الشهيدة زلالة وخيايا اف كوني هاني مدانيا داخوازا كما هسته كما خوستكا كما هيا حكومتا بدگيوا ايرو با جنازي شهيدة برنگه كي لايق رادستي مالبات بكي وامي بيچالا كي بردوام بكن حتى ارادا ما بيكوري وامسر ارادا خنا ينفاري بله ام گلک سپاس برسي سا سپاس خوش شب باش تو سپاس دست خوش خوشحالیم